Belaki hambai tini sini oro Phainai sini media house rongno jodo channel no puliano khak ham yaparo tai jodo takko bukno sung TSF ningai Choba ni chiba yaparo tini sungobono yang ti saklai neman inke buskang 17 tarik sung sit-in demonstration 3 hours ni bagi klainai ti probo sit-in demonstration ne sobai ringjaka joto state capital no joto state northeast ni state tongma jaga no sit-in demonstration nangnai 3 ghonta ni bagi sungoro TSF national constituent member ngai sung agat lawo 3 ghonta ni bagi sit-in demonstration klainai senior sit-in demonstration sung khaibani ka sini je sung saimano tabuk sung Tripura hawang ga sini Abono sung special constitutional safeguard Tripura sol ni bagi kaisa indigenous borong ni bagi sung nugu kama agin simino je influx tongmani foreign national fight tongmani phatarhani abon hote protection rani bagi sungmo sarkar ni thani koinai borok no je border check khlainai foreign national busuk habjak northeast to tai Tripura particularly abon check khlainai naini ni bagi tai special kaisa Bharat ni সংবিধান ni bisingtei jeta Indian constitution ni bisingtei no kaisa special babe special constitutional safeguard o hani busaro ni bagi indigenous borok ni bagi Tripura saro ni bagi a solution ni bagi sung sit-in demonstration khlai tongo taibo sunglugo is northeast to tai Tripura hawo unemployment rate emonke bangi tongha sung seven kongma hazar borok chakri mayang tongmaikha unemployment crisis kuno employment ni scope employment market to kring tongha abon bagai employment issues only tinai sung sit-in demonstration khlainai taibo tainga ke je EPSPA Armed Forces Special Power Act amo totally northeast ni repeal khlainai bagi sung sit-in demonstration khlainai amoro tai je educational institution sini northeast to Tripura wo sini khumulung amchayo ADC area wo medical college tai koma universities amthai khulai ni bagai sung taibo tai introduction of inner line permit tai inner line permit or introduce khlaina bagai abo sung saimano je educational institution sung tapsu saimano bebagai sini sungobono yang ti saklai neman inke buskang 17 tarik sung sit-in demonstration 3 hours ni bagi klainai Tripura sit-in demonstration ne sobai ringjaka joto state capital no joto state northeast ni state tongma jaga no sit-in demonstration nangnai 3 ghonta ni bagi sungor TSF national constituent member ngai sung agat lawo 3 ghonta ni bagi sit-in demonstration khlainai senior sit-in demonstration sung khaibani ka sini je sung saimano tabuk sung Tripura hawang ga sini Abono sung special constitutional safeguard Tripura sol ni bagi kaisa indigenous borong ni bagi sung nugu kama agin simino je influx tongmani foreign national fight tongmani phatarhani abon hote protection rani bagi sungmo sarkar ni thani koinai borok no je border check khlainai foreign national busuk habjak northeast to tai Tripura particularly abon check khlainai naini ni bagi tai special kaisa Bharat ni সংবিধান ni bisingtei jeta Indian constitution ni bisingtei no kaisa special babe special constitutional safeguard o hani busaro ni bagi indigenous borong ni bagi Tripura solo ni bagi a solution ni bagi sung sit-in demonstration khlai tongo taibo sunglugo is northeast to tai Tripura hawo unemployment rate emonke bangi tongha sung seven koma hazar borok
sakri bayang tongmaikha unemployment crisis kuno employment ni scope employment market to kuring dong habon bagai unemployment issues committee nai student demonstration khlainai taibo tainga ke je EPSPA Armed Forces Special Power Act amo totally not is ni repeal khlainai bagai student demonstration khlainai amoro tai je educational institution sini notice to Tripura wo sini kumulung amsayo ADC area wo medical college tai koma universities capital long khainai astobalo khlainai tabjor sing astobalo already khlainan bagai sing application rojak abo sing nasingi tong jora angkake sing gathering arong nai 11 simi gathering nai astobalo sing astobalo 11 simi gathering khake sing 3 gonta bagi student demonstration khlainai tayaro sini demand to tongo tayaro special taxa CAA abono bo sing sin khadung punai sing Tripura kundeno accept khainemiya notice to kundeno accept khainemiya bo so astobal ma to koita jaga khani na astobal ground ni gana bo sing to student demonstration about 3 gonta bai khani tabu bus kango taibo Choba sing client thanai je sini fulfillment ing sak awon bagi sing taibo sing bai tongnan bai koinai abono sing bus kango bo haikeno je sini khorang lok khna sak Bharat Sarkar Tripura ni je administration tongnai rok sing bongni statement naya sudu statement mo bai ingia practically borok ni je implementation khlainai ni singa mano sunayu abi bongni statement no sing haino statement man simino sing naya obo ke ki sabi to ni da khaiya la kaisa oko khadina la sing omo TSF organize khlaika sing jotone invite khlayo jagabo sar Tripura gnagino je haksal gana sampani pai participate khlainen bai sing koy sing to arab 500 plus gathering khlairanai state university tai to private university ro tai government medical college ba kaisasi taini bagi sing sini borok kabang mano phatar haumang porima tongmayu awon bagi sing ei sarkar no koina yabono koina bagi je sini khadumung student demonstration bising tei sini borok ni am chayo medical college institution university ro khulung jangnang thung abon bagini sing sini student demonstration 3 gonta ni bagi khlajangnai singabon koina musungo press yang tei nor ni bising tei joto takhuk bukhuk rok pori tongnai tai joto civil societies organization political party thung je kuno political party ni background phunung thung norok o demand no tai singbai baksa ei आंदोलन no Choba no Phainai sung jotone invite khlaio sung jotone open khlai ro Phainai 17 tarigo ei आंदोलन sung bai yak romoi thansake je ei problem mung tongmani abono manjona ni bagai sung joto civil societies tai kobama political organization NGOs joto takhuk bukhuk rono no ei आंदोलन no ei Choba Phainai bagai sung noro ni bisingtei borona kobogu amai